Da li spremaš nekog za natjecanje ove godine? Pa pomažem u pripremama. Prvenstveno svojoj djevojci Evi, koja brani titulu prvakinje Hrvatske. Vjerujem da će biti dobro. Kako napreduju te pripreme? Pa ja vjerujem da će biti u dobroj formi. To ćemo još vidjeti. Ostalo je još par tjedana. Za sad je dobro. Kako će biti? Ona isto vuče nekakve povrede. Pa ćemo vidjeti kako će se to dešavati s njim. Što se tiče ostalih dečki, da li nekog... Spremam jednog čovjeka koji će izaći prvi puta, ima 50 godina. Solidno, izaći na prvenstvo Hrvatske, solidno izgleda. Nažalost nije, dok se nismo sreli, nije baš radio noge, pa će biti razlika između gornjeg i donjeg dijela tijela, ali mislim da će biti dobar. Pomažem u pripremama Krunoslavu Kuzmiću, koji je u odličnoj formi i očekujemo od njega pobjedu u klasiku bodybuildingu. U Hrvatskoj? Da. I očekujem dobar rezultat na Europskom prvenstvu. Neki dan su pozirali njih četvorica koji i putuju na prvo natjecanje u Bratislavu. Ko putuje? Putuje Danijel Mitrečić, putuje Martin Andrijašević, putuje Petar Plančir i Krunoslav Kuzmić. Svi su u dosta dobroj formi i nadam se dobrim rezultatima. Ja ću im biti tamo mala pomoć, koliko ja to bude mogao. Pero će biti u bodybuildingu preko 90, Danijel Mitrečić će biti do 80 kg, a Pinjo i Cimi će biti u klasiku bodybuildingu u istoj kategoriji. Dobre su nagrade, što je rijetkost, znači kod nas u sportu bit će 1000 eura pobjeda u kategoriji. Mislim da je to dovoljno primamljivo, a njih četvorica su u pravilu u dosta dobroj formi, pa možda mogu osvojiti nekakve novce tamo. Da li znaš neko možda koji će od drugih dečki izvana tamo nastupiti, ko bi mogao isto dobar biti? Nemam još te informacije.